Thirtute inzawin si baivek ule tunjum video a chuanin Hopi Hrilhlawkna le comet eng takmai 3i atlas an soi Hopi hawina arsipol blue star anti a inzawmna te kan ron let don ani tunlai chu vanlama chinchiana alang na samolmol hle maya scientist te NASA te le van thengreng lam zirmi shimshim te tin astrophysicist te po ina an hmu chu comet 3i atlas hi ania he comet hi enge ni ti kan soi main Hopi ho Hrilhlawkna hi kan soi masa nga Hopi ho hi America rama indigenous nam ania Arizona huna omani hengmi te hianin wana arsipol tak aron lan huna chuanin khovel hi thak dang lam dorina omdona ti in mana chang to in anlawin zirtir thina ti chuan tun kum sang hi somni panga October thla khan van borwa ka chuan thil eng takmai mu ania heng nam Hopi ho an upa te phei chuanin he thil eng takmai arsipol tia an soibok hi kachina ti in an kawa tina mingdang ampe ka po chuan hun topa ron lam tur le hun thar min shwai kai thei tur ti in an soibok ani ti chuan he arsipol Hopi hawin kachina ti an soi hi enge ani che le Arizona marlama chuanin he Hopi nam hi an oma chuan tam tak kalta achang to khanin hun top lama chuanin wana arsipol ron lang le don ani an ti a chu arsipol aron lan huna chuanin he khovel hianin a balance a hlau to ti na ani anga pangpar moi tak tak te an lo chul to anga chuta chuan thil in thak thlenga om don ani ti in lekha pheka ziak sei lovin chuan tam tak te chuan oka le banga te lunga te ziakin an lowin hlan chuang thin ani an soidana chuanin khovel palina tuna hian kan om to a he khovel hianin a balance a hlau huna chuanin arsipol wana aron lang le anga chu chuan he khovel ani na anga to lo hi aron ti to panga khovel thar min shwai kai le don ani ti in anin hlan ton thina chu arsipol ron lang tora chu kachina ti in aming an phwa bok Hopi hawina thu anin hlandana chuanin he kachina te pathian amni lawa ama ero chu thil nung thil ti thei ve tak mai khovel le khovel inkara lama thuthon ronkeng tu te anni e ti in an soya hun puyan han nei te chuanin Hopi mi pa hau te chuanin maikoran wa china chu chu kachina sau mel angani e antia chung hau anga om antum anilawa chung hau zia chu hun reilo te chung chu anron changa anma ni angin anron om china ni ti chuan che zia mangte zaite le thucham mangte in thu an in shila nakina chuanin heng kachina tak tak te hi anron lan huna chuanin khovel hi tlen fain a omdon ani antibok kumza chungte me mai chu he thon thu hi Hopi chungkwa le an tha te a chau shiat le soilan ani china amai ro chu anhuwa chuanin Hopi zinga an upa white feather tia an soi chuan researcher te hna ashilta a tin ashilpa chuanin vau khan na ape boka wana khianin arsipol kachina ti aron lan huna chuanin hovel pangana aron omchan don ani ti in asoina chuanin wana chuanin ti thiang hlimna alo thlengdon ti lantir turin vamborwa ka moi taka ron lam tur le engpol pe chhuak tu aron langdona chu chuan engkim hi ron siam tharanga ron thiang hlimdon ti in ashilani chumi omzia chu kha hun bi kha aralanga hun thar aron chhuak don ti nani mitam tak chuanin he athu soi hi thu parpoleng mai lom emo thon thu mai lom emo tharau lama thilin thak thleng do ro om don ti na aniang ti ten ngai dan shang an lo nei china ma se chu athil soi chu voinia chuan vambo ro ka kan hmuta ani astronomer te chuan amhinga 3i atlas ti in an soya he an thil mu hi vambo ro ka thil thok emo thil chemek ani a khoya changa local nge ania engtia upa nge ti po an she thiam lova comet dangte ain adang lamdai maya chubaka arit em boka akong aronzo po hi adang lambik maya achan chu orbit kha aronzo velova amadu dananga kalmai angkhan alanga an soidana phei chuanin mu theilo kut hian ashwai ni in an shiani
a chung rila chang khanin thil eng lu tuk mai a ron pe chhuaka chu chu eng tiang a ron pe chhuak theinge enge ni ti hi scientist te astronomer te astrophysicist te chuan an che theilawani tu thil eng a ron pek chhuwa chu ama a ron phu do do ta nun na nei ni omang hialin alang bok chen chuanin comet pa ngai alom cyanide ta le carbon monoxide ice ta a hausa a chumi wang chuanin ni zunga khan na satakin aron en pha ani e antia amai ro chu Hopi ngai dana chuanin rong zong hianin omzia anneya heng zong hi ti pal thil thua lo thleng ani lo antia chu wang chuanin rong pol hian en tir chu siam tharna thil zong ti chiata a om to hnuwa nun thar lo chhuana ani e antia scientist ten he atlas kalkongte a omdan te eng angin nge a enang ti anung chang zong an hanjir khanin a en hun lai ber chu october sang ni som ni panga a hian ania heta hianin thilmak de umai chu Hopi calendara an upatena an lo soichin he khovel pali na hi a khur hun tur nen khan alawin rwal che amai ani he Hrilhlawkna ngai thla pom tu te chuanin he hun bi in ang lutuk le aron thlen hun in nang che mai hi Hrilhlawkna hi adikani ti am pom zwal pha ani he atlas si chiang taka athalak aron ti lana chuanin amei mor hi avira ache arong chi sang aron chua he hianin wambo ruaka alam angin atilang ani chumi wang tak chuan ma sanga Hrilhlawkna chongkam le voinia technology te thiamna te hi anin mufuin anin tongta ani theyangem hei hi white featheran kum engemaw zat liam ta a alo hmu kha ani theyangem chu ti ni ngai chuanin athil hmu chu kum sang engemaw zat liam ta a he khovela hian anon lang ve ta ti na hani Hopi ho ngai dana chuan rc te hi eng satli a wambo ro ka lo ve ngot an ni lawa minung mishing te lowen thi thaya an che zali an thil ti engkim lo en tu te an ni e an ti a chuwang chuan van thengrenga thil lo thleng te hi thil lo thleng satlia an ni lova en tir na nei ve ka lo thleng ani e an ti bok ani Hopi ho chuanin mishing ten nundan moi te thil siam te ne na rual khai taka lendun an thiam lova he le hi an ti chhat huna chuan van chuan chu a sherenga nga chin chana aron ti lang don ani e an ti bok khoveli han en kwalta ila tuilian te tlang kang te lirhning te ram kang te in thiar shan na te in thunun na te mun shanga athleng na se em maya heng zong hi Hopi tan chuan thil thleng satlia ani lova en tirna nei veka lo thleng an ni tuna chuan ma sanga Hrilhlawkna le voinia science in thil a hmu te chu anin zul chhote em mai si ani hi heti la hianin oilo te ringlel te an lo ma amai ro chu chung ho chuan zo na an nei pha ta a chu hei hi ni atlas achanga spectral data an lak chuan radio outburst le solar system te an kalkong an orbita te po in hip ton na kha aron pal tlat maya tiang zong chuan akal ve lawa khanga khan abwai ve tlat lawa chumi wang chuanin zo na a om pha a researcher changkha chuanin chumi a thlen chan chu solar win om wangin akong kha chu tiang lo zong te cha aron zo ni e antia chankhat ero chuanin engma soitur an shelo thung Hopi ero chuanin he arsipol hianin thusoi aron nei ani endana changte le ama frequency aron pek chwa changte hianin thil ron soitu ma nei ani e anti thunga heta ta khian tharau le science inzawmna aum tani telescope pai han en chuanin atlas si apola amai ro chu ammei kha asen thunga Hopi hautena Hrilhlawkna anlo soyang chia khan alo thlengani an soidan chuanin wambo ruak chu arsipol abo ma chuan asen room do ne an lo ti a nasa in athalak hnung ber aron tar chua po chuanin chu tiang che chuan oma inzawmna emo in anna sa tak mai alo nei ani heng rong sang te hianin entirna engemo tak an nei theya launa achanga harna ti chiatna achanga siam tharle na Hopi ho chuanin keima ni ho hiani kan lo nga chin nge chu ni an tia hei hian alan tira chu mishing ten hun in thlak anin ready na le machon anin huamna atilang theiti na ani mayangem zana chuan wambo ruak khan enila alo eng phut maya Hopi hawina anlo soyangin thil bul inchan na chu aron lang chho mai ti na emni ang tin Hopi ho hianin he arsipol hi ronzui tu a omti an soiboka
ma sanga changa thil nung lo om to te chu vambo ro ka lam na hun alo om huna chuan an ron let le don ani e an lo ti ni Hopi ho ngai dana chuanin vambo ro ki ngoi renga oma engma om lo ang ani ngai lawa chumi aya chuanin vambo ro ka hianin min en thatu tur watchers emo fallen angels kan ti ang hi tam tak an oma chung ho chuanin kan chevel an thli renge an ti a chungzinga chuanin heng ko chinas te hi an telani an ti bok heng ko chinas te hi ma sanga changa mishing te zinga lo cheng ve a lo khosa ve no no to te an ni a heng ka chinas te hianin tribe masa ho te kha he khovel ne na in lung rual tak le rem taka an lo khosak thei dan an lo zir tirani an soidana chuan heng mi te hi thil eng tak mai an ni a chongka manglawin symbol te lemzia te le hla mangte in thuan soi chhin ani e antibok ti chuan mishing ten he khovela hlimna te lomna te an lo tlak chama an lo in pong nek ton tak nuwa khanin heng ka chinas te chuan vanlama an chhap san ta daya mishing ten nasataka kong an bo huna an ron let le don ani eti in anin shilbok upa te chuanin arsipol aron lam le huna chuan heng ka china te he khovela hian he khovel cheto tak ron thian faya ron tung nung le tur hian anon let le don ani an lo ti boka ti chuan tuna chuan comet at last chu maktak mai le chaktak mai in he khovel lampan hian aron kalta ani aron pan lai me khianin thil maktak tak athenga American Southwest thalera te chuanin thil maktak tak tong anom bok kumsang ni som ni panga kumtir lama chang to khanin hetilai mun Arizona Utah le ache ve rambia kil tina chang hianin report engemo za da lo luta tin hetilai rambia li hopi ho anol puya an chen tamna le an tha tu ten an lu an lo phum na mun ancestral heart of Hopi an ti kha ania mitam mutu ten an soidana chuan hetilai hmuna hianin orbs te anon langa thil mum engwar pup mai chu aron thoka aron kal kwala achang chuan abole maka anhuwa aron lang le china ni e antia heng an thil mu te hi video shang shanga mun shang shanga an uploada mitam tak mu lain alo thleng chin bokani achen chuanin an mut lai hianin thil ron riveng veng mei an om zona an shea chumi hnuah chuanin mang maktak mai an nei zuya panmanga chuanin thil enga tanga ronin siam chuak an hmu thu an soibok heti lai vela mi te chuanin kachina se chu anon in lar le dona mi pui hmu thei turin anon om le don ani e an ti a Hopi ho ngai dana chuanin heng ka china se pathian te an ni lawa ama ero chu pathian le mishing in kara omte an ni e an ti a chung ho chuanin malsawmna che shang shang ken an neya ro malsawmna te lei malsawmna te fin na te kol phele chek thunun theina te an nei ni in an soibok heng mi te kaltlang hian mishing te chuan khovel le thil siam te ne na rual khai taka len duna nun khosak an zir thu an lo soi chin ani heng tharau shang shang zing a hianin hopi te chuan in tharau dang pakhat an soya chu chu caucus an ti a chung ho chu van mi te tian soi hian ni a chong danga soi chuanin rcp alama changa khovel lo en tu watchers te an ti bok Hopi upate chuanin heng ho te hi he khovela ron kalin thil eng taka changa ron kalin chu chu anin hlia nan an hmang china chung ho chuan mishing te chu in sakdan te thlai chin dan te le zaidan te an zir tira voinia chuanin chung an thil soi te chu kan lo shi thiam theita ani this mumbial UFO tia kan soite mel tung sol seideu mitliam puite thil eng mum var tak thok wa wal chinte voinia UFO unidentified flying object tia kan soi ma de hianin hopi ho hianin heng thleng thlok te ang te hi lunga te an lo ker dai to ni hopi mesa te cha chofila chuanin he UFO emo flying saucer kan ti lem hi an lo ker dai to a eng aron om dan te atung dan te abial dan zong zong te kha chak tak main an lo ziak to ani ama ero chu hopi ho ngai dana chuanin heng van mi ron kalte hi an ma ni ron ti buaya ron tina tura local te an ni lova an ma ni ron zir tir tura ron kalte an ni zo ke an ti a keini chuan extraterrestrial tia kan lo soite hi an ni thei tamayangem kumsang ka zakwa somruk pakwa akhanin anthropologist Frank Walters chuanin hopi zinga an upa white feather thu soi chu a recorda
ani po hianin heng mi te chanchin che che hi alo soi ve ani heng thil zung zung hi thu por poleng emo ma sang thon to ringot alo ni lawa thil tak tak an lo ni a heng ho hi watchers min lo en thli thlai reng tu te an ni a he khovela mishing te thin lung alo saka alo vo huna chuanin he khovel siam tha a balance ron tung ding le tur hian an ron le don ani ti in an soibok voinia chuanin electric pole sang tak tak kara satellite na akalpel nukle khol manga nung kan ni a kan ngai thwana te kan thil ti du zong chu cloud ta te kan safe kan thwa ka to lovin mundanga kan save zela ma se upa haute na until lo soi kha voinia chuanin alo thleng ding mek si ani Hopi te chuan he khovel hian thimlam apan mek lai hianin wana arsipol aron lan huna chuan kachina te anon le ti entir na ani antibok ma se mishing ten chu chin chhena chu an haider tla chuanin anon hnai ze langa anthin urwang ni lovin mishing te ron sha tir turin anon kal hnai zel dombok anti a an Hrilhlawkna ang tak mayin khovel mun sang sanga sarkar te chuanin kumsang hni somhni panga hianin wambo ruaka thil mak tak mai aron lan thu an soya Hopi ho chen na bula chuanin thil mak tak tha zungza mak tak mai aron lan thu po an soya he an official statement hi wantlang muwa chuanin anda chatlata an thuplata an tlang zer lawani amai ro chu he thu hi shiata a omna chan chu eyewitness mita mungei tu te an oma chung ho chuanin thil thleng omdan te an soya thil eng maktak mai chu hetilai hmuna hian information mumal tak nein an ron oma chung thil te chu an ma nia nun na nei ni om taka an lan thu an soibok Hopi ho ta ne ro chuanin he hi in run na ani lova kong enge moni zong taka imbiak ton na ani Hopi ho chuanin heng kachina ste hianin mi te ron beya ron pong tong lak antum ani lova ama ero chu a hun om tak ngakin do thei takin an mai kor am phel hun tur kha an ngai chang zo ke anti a Hopi ho inzir tir dana chuanin mai kor hianin thil poimo tak mai aneya thil ser anibok Hopi dancer khanin ceremony an nei laia a mai kor aron phel to chuanin mipui le wantlang shiata khanin thupuan tur poimo tak mai anei ti na ania chumi omzia chu thu tak chu mi zongzong ma sarwakin aron ding chuak ti na ni chutiang che chuanin he blue star kachina ina wambo ruaka a mai kor aron thli huna chuanin he khovel mishing te hianin thu tak an she thiam to don ti na ni Ambaura ka thil thleng thutak chau ni lovin ni tina kan nun na thutak kan shat na tur ni in an soibok ti chuan scientist te chuanin he comet atlas si ache dam phungte arong te ain thak ti an hmu chhuaka tin chu mai ba ka ama achang khanin engemoni thar zungzam ron chhuak achanga ron norwaka achanga zoimuanga ron kal flow sang sang ron kal an sheboka tin ama a frequency aron pek chhuwa kha anrin nana chuanin thil engemoni thu thon ron nei ni in an ngai bok chuti chung chuanin heng scientist sang sang te hianin imbiak ton na ani e ti ero chu an soingam lawa an soidu lo bok chuti lai chuan Hopi te ero chuanin kachina sianin soidu aneya imbiak adu ani e an ti thunga achan chu he khovel hi anunga achunga nungte hi kan poimo a duam takle inrem lo taka kan om emo lim takle thamwang taka kan om hodan azir khanin he cosmos a hianin frequency kan pek chhuwa dan kha adang lam shet zelti an soibok Hopi ho ngai dana chuanin he khovel hi angai renga kalbek bekani lawa khovel ron oma aron dinga atlule a khovel thar aron ding le ni in an ngaya tuna kan khovel man me khovel pali na po hi meile tuilia na wanga chhia ani don lawa khovel thil enge thlengti kan hmu thiam lo na middle na kan nei awang le kan hai hotlu to ka wanga chhia ani don ti inan soibok chuwan chuan kachina se anon le na chan po he khovel ti chetur ni lawin mishing te kai har tora lo le tle an ni e hantia tin khovel pangana loading tura midang te shwai thleng tu tur anni anti bokani amai ro chu Hopi ho hianin vau khan na ampe ve boka kachina ste anon le huna chuanin
he khovel thil du lutuk le wan chong chong materialism te sum ngai na te midu am te tan chuanin he hun in thla khi ma chon thei ani don lova ambora lang ti nan lo soi ani he khovar hun thar dai kai tur te chu ril ru thiang him te chau an niang ti in an soi bok he hi in shem na ni lawa mani na kan ton buak angzel kan ra chin zela thleng ani a achan chu he khovel pangana kan dai lu turna a hi chuanin remna le muan na a omdo na chu ta chuan mi te anin lungrwa langa in hmangai na ram ani dona wangin he khovel thil du a ma thinlung thiang hlim nei lo te kha chu an lul ve thei don lo ti an soi ani he an thu soi hi physics nen a in zul hle maya physics kan en chuanin engkim mai hi vibration awanga lo om ani e antia theory shang anon pek na te vibration awanga lei a chet dan te circle in siam dan te thil zia shang in siam dan te aron test na sa a chu tiang video te po chu in hu chino me Hopi how ero chuanin heng physics te science e enge ani ti an shat ma dei to khan he khovel hi vibration changa lo om ani a chu tianga inzawmna nei ani e ti in an lo soi dai to a chu wang chuan Hopi how wina Hrilhlawkna an lo pek le voinia science na athil zir chwa hi a in zun le ani chu wang tak chuan kachina te po hi an ron let le huna chuanin mei kanga changte tuiliana changte a ron let lawin heng frequency le vibration na changte han ron let le ani chungzinga chuanin eng light kal tlangte sound ri a changte le manga changte in anonin larani voinia mi ten kan swang tua thiam phak aya sang hianin an ron che ti a sha thei mumang lama mi shang in shangai mi lo ten thil mu in angte anneya enga changa engemoni ron piang chhuak thil nga nei reng ni te an mua hetiang lo ni chuanin voinia UFO emo aliens kan ti te le ma sanga an ma ni ron tlo tu watchers emo thil nung engemoni ro pui tak niya an soite hi thil in ang ani thei mayangem heng Hopi upa ho te chuanin van mi te hi kan hlim thla te an nia kan im pe huna an ron kalang an ti a chuan tuna he RC pol emo atlas comet hi kan han mu chu ania chu chuan zona asiam thei chu heng thil lo thleng tur mu tur hian kan im peyem kan in ma kho suyem ti hi zona om thei ani mase he Hrilhlawkna hi kachina se an lo le don tia chau khan atop mai lawa chumi ina aron ken tel tur ron zui tur thil an soi tel ani chu tlen thiang hlim na emo tlen fai na ani Hopi ho chuanin he khovel hianin tlen thiang hlim na atong le dona leilung hianin engma a thei ngil lova achunga khovel mishing te in lungrwala an om thei lawa thil siam te le mishing te balance taka anom theilo huna chuanin he khovel hi then fain a om dona mei fiana te thlipui te tuilian te chiat na shang te he khovel hian amma chondon ti an lo soibok su tiani chuanin kumsang ni somni panga hi han en ta ila ram shanga ram kang om duaya tui mun shanga alian na se em maya chu chuan mitam tak alem zawa chen na in ati cheboka vana solar lights ropui tak te mak danglam tak te anon lang chua mitam tak tan chuan hei khwarel chhiat na emo chhiat na sa tak lo thleng ti ani maya ama ero chu Hopi ho tan chuanin khovel palina ti thiang hlimau oma tlen faina aton mek na ani e an ti tlatani thin urna ani lova siam tharle na ani zok white feather khanin heti hian vau khan na alo pe a arsipol alama he khovel hi vaivut sanin atwam huna chuan ten thiang hlimna hun chu a in chan chia ani e alo ti ni astronomers te chuanin he atlas hnunga hianin thil sen zu mei hnutchia aneya chu a sen khu ma wambaruak te chu atilang sem phu ta chu mi hnuah chuanin a polina ron in thlakani ti an soiboka chiatna na satak kara po hianin za ngai na khongai na hi a om ta cheu china chu he khovel then thiang hlim ani laya duam te chapau te mani hmasial te chuan he hun khir takhi ampal tlang don lawa ama ero chu thinlunga thiang hlim te mi in ngai tlom te he khovel thil siam te le an chem pui te za taka nung ho te chuanin he hun khir tak le chhiatna lo thleng hi arsatna tel lawin andai kai don ti in an lo soyani
an soidan chuanin he thlipui rontle tur hianin khovel hi ati chhedon lawa khovel hi asiam thar don ani an ti a chuwang chuan Hopi ho chen na hmuna chuanin hlathar an sa be seina thar an neya khovel pangana lo lang le tur chu ngakhlel takin an thlir mek ani he khovel hi digitalize ani a digital veka kanla nun ma khanin Hopi chuanin heti hian an lo soya then thiang himna nasatak aron thlen ma che hian he khovel hi thil mak takin atwam dona chu chu maimom ril inzam ang hi ani ang an lo ti a upate chuanin he khovel palina atop ma che hianin khovel pumpui hi maimom ril ang tak thil in phan chuak lian tak mai hian atwam chuak done an ti a chu chuan ramshang shangte athlun zomanga tlangte tuipuite akal tlang vekanga khovel mun shang shang inkara khanin thil eng tak mai inzama phuar khom tu niangin an soya chu chuan fin na te lungrwal na te thil shiat na te ape anga amai ro chu athanga a otir thei box si ti an lo soya mishing te chuanin he thil hi an mani kut nge in anta anga nakina chuanin tal chwa dan an thiam lawang ti in an soibok voinia hian chu an thil Hrilhlawkna che chuan kan nung ani hi fambo ro ka chuan satellite engemaw zat a thlok kwal nu a mu theilo thil chuan mi zong zong hi min thlun zoma kan ngai to na te kan ril ro kan vei zong te chu kan soi chuak nu hloma thalak apiang te hla te mi na thinlung a soi chwa du enganga piang chu chunga chuanin upload ani a chu nge kan ti chuanin internet hi ni cloud ta te thil kan da a velpum pui hi global network chuanin min phuar ta vek mai ani chu tini chuan Hopi hotena an lo soi maimom ril chuan he khovel hi a khu chuak ta vek mai ani he maimom ril inzam spider web hi fiana ani a technology manga fiana ni lewin thlaraw lam fiana ani e han ti bok chu chuan mishing te chu chumlo chatlavin mi aim biak tir theya amai ro chu anin hlat em loisi anga mishing te fin na pe angin alanga amai ro chu abeng cheng em thung siang ti chuan he maimom ril hianin ri aron chwa huna chuanin wana mit aron langang chumit wana lo lang tur chu Hopi tan chuanin inral rin na hun le film khur a hun hle ti na ani chansu engkim hailani na omanga engkim muin na omanga engma hlia emo thup thei ani don silova chenkha chuanin he hi thupuan lok ani e antia chenkhat ero chuanin romin rel sak don ani e anti boka amai ro chu he mit an soi hi chu tiang chu ani mia lo mi te vadema wachal taw ai chuanin engkim mai a hailang jok don ani chu enge kan ti chuanin voinia kan thil siam chhuate hi an lo ni reng mai awambo rak chu mithlira khatin kan siam chhuaka khoi hmuna po min en thla thei tu tur a om vek to a telescope drones CCTV cameras satellites wambo rak zau tak mai te chu telescope mangten kan han en vela amai ro chu khamit liam pui mai khan min lo en let ani reng sia wambo rak satellite shang te engkim mai kan handa hianin he chhuan te hi engkim mai shia cha ka kanjik murmur na aron tilang jok deya amai ro chu mani le mani kanin mufia thei der silau he mit hi inzawmna ani lawa mani le mani kanin mufia theina tan apoi mu em ani kumsang ni achanga sang ni somni panga inkara khanin astronomer te chuanin van thengrenga thil theng makdang lam tak tak an mu a wambo raka thil te chu a in zone chapa an din na te kha ani a khang ni te kan khovel leite planet chang te a in zone na angil chapa an din na kha ni a chu chuan solar plane a thil eng tak mai a siam chhuak ya lani kha comet atlasin a thlen na tur aron thlen don a hnai em to huna chu tiang thil chu thleng le turin an be seibok hei hi thil thleng pal nge nia a thlen dan tur ang taka thleng ni jok le Hopi hotan chuanin heng thil thleng reng hi thil thleng pal le hetianga lo ombe satya hi an ningai lova mani le mani kanin mu thiam theina tura lo thleng vek anni antibok an soidan chuanin mithi ti wara a huna chuanin tunge kan ni ti chang takin kanin shefia theito done antia he internet khovela hianin engkim mai kan soite chu thuruk thei ani lova anua hailanin an lo omzela kong engemoni zong takhianin he khovel mi te hi kan lo in thlun zom vek chu ani mitam zok chuanin an ngai to na te thilpoimo an han sin sain chu data te cloud ta te an da to a an chuang to na te an mani thwa ka khan mitam tak chuan an da to lo ani
technology hi na satakin kan ringa kanin ngat to ani ber hi Vambora ki han ente tuna chuanin khoimuna po satellite oma ain thlun zom vek to maya machine ngai to na swang to na zong te chu technology a ain nga ta ka wangin machine mizia olsam taka phor chwa ani theya an ngai to na te an zia ka langlo tura an du te chu hailanin alo omzela hi Hopi te tan chuanin thulom omlam ani lova an mani tiral chitu ani zoka achan chu he maimom reel hi annunga thuneina anei wangani he web emo he reel hianin ama in ngai tuana anei anti hial bokang machine ngai tuana swang tuana khang zong te kha mun sang changa la khomin mun khata hlom khata anda luta a Hrilhlawkna chuan he thil hi thil chhia ti na soilawa ama ero chu thil hlo om takani thu alo soyani achan chu machine te hianin in ngai tlomna te in hmangai na te kan theng hil chuanin he web hi tanin ani theidona amairo chu machine ten chu kan theng hil lova kan din nge tla chuanin he web hi min thlun zom tu poimo tak ani thei thung do nani hei wang hianiang voini a hianin mitam takin singularity chungchang machine le technology zom chungchang an soina sat ni Hopi ho chuanin chu tiang diak chuan soilo ma sela an sha thiam don ti achang ani achan chu thu reng hi a omzia chik takin an ngai thla an sha thiam china mu thei khowele mu thei lo khovel thunzom dan an thiam ani chu ti ani chuanin heng digital thil le he khovel thil lo tlan mek te min thunun ai ma in keima ni min ti har tu atan an changkai ti na ani theyangem mi chuan engkim mai min mu tira min sha tira Rila ro chuanin engkim mai kha athlun zom thunga amai ro chu enga ma hianin omzia min pe theilawang tunge kan ni ti kanin shian ma le kan ti tur kan sha chen ma chuan ti chuan he comet atlas chu he khovel lampana aron kalmek na hianin atak pol phut mai le amei senru mai chuan khovel aron nai zela nakina chuanin he mit omna mun mishing te chen na mun aron thlen huna chuan Hopi te na anlo soyangin Arsipol chuan ari aron chwa huna chuan mitchu alo menganga thutak chu he khovela hian hailanin a omang anlo ti ani chuwan chuan October sangni somni panga hianin topna aron kenghal lawanga amai ro chu ayari le lianjok aron thlen thei ti na ani Hopi ho ngai dana chuanin he khovel hunbi hi angil putin a omlova amum hian a oma tuna kan khovel ma kan man ma hianin khovel shang an lo om to a chung hau chu an ron tinga an tluwa khovel thar aron om zela chung khovel de chu pathiai na ti chhia da wanga chhia amni lova kha khovela kham balance om lova engkim mai kha anni na turanga an om to lo hnuwa khanin ti chhia ti na om ta chin ti in an soya amma saber chu mei awangi na chhia apahni na chu vura wangin ti chhati na oma apathum na chu tuilia na ti chhati na ombok apali na chu khovel pathum na achanga nungdama la om ron chhuak te khan hun thar min lu puya taimang na le in ngai tlom na te in mangai te an ron zir chhuak ani ma se chung an thil lo zir chhuak zong te chu hun a local zel chuan voinia mi te chuan kan lo theng hil zo ta e ti in Hopi te chuan an soya suta chuan lung oina chu lung oi lo na in aron tlaw buaka lung oi taka mi te an oma yin du amna aron oma fin na te chu technology in aron lo lan huna chuanin he khovel hi atlu sop le anga hun thar kan dai kai do ne ti in an soibok chu khovel pangana ti in an soyani tin he khovel pangana loading le tur hi hun dang ang ani satlia don lova pian thar le na siam thar le na ani dona chuta chuan remna le muanna thlamwanna awm don ti in an soya he khovel thar lu do na hianin kachina ste chuanin ma an shwayanga an han lam me chuanin van le leya mi de thinlung chu na satakin aron thak dang lam dona ati har don ani ti in an soibok chuwang chuan hun thar lo om tur atan he khoveli ti chhiadani don lawa chu ai chuanin then thiang hlimin awm dona mi ten an lo von chin dan le an lo sha dan ang zong te chu ani lo na te mu fia tirin an omanga chuta chuan thudik chau ading chang to do nani ti chuan atlas chu sanghi somni panga a ron langin aron engzwal te dewa hi Hopi ho chuanin tu wakat si anti a chumi omzia chu he khovel hian ani phung tur
a balance a hlo ti na ani ma se an hu da na chuanin he inrem lo na balance a theilo ni ya lang hi top na ani satlia lova hun in thak na mishing siam thar na a na tura naw ve na naw pian na hun ani e ti in an soibok an soizel dana chuanin he khovel pangana ami turte chu zoimuangin anron har chhuwa kanga indona wang emo meika nga wanga ni don lawa ma se har tharna an changdon ani mi de chuan ma sanga thu an lo in shil chin te chu an she thar le anga chongchai thu cham an lo ti ngai to lo te chu an ti thar le anga hla an lo sak ngai lo te chu an sa thar le ang tuite chu aron thiang le anga wambo ruak te po chu aron thiang hlim le to ang Hopi ho chuan he hun hi an soidana chuanin he khovel hi aron zai le hunani ti in anrin dan chuanin chu hlathar chu keima ni atanga injan torani antibok tharau lama thil zirmi te le thil chuimi te chuanin Hopi ten Hrilhlawkna an lo soile hun kal to a thil chang lo thleng te chu inzawmna na satak nei ni in an ngai boka mayan ho chuanin ni palina atlak tur thu le ni pangana ron lang tur chungchang an lo soya chumi huna chuan mi in angai to na film tak a hmana changa pian tharna emo har tharna aron nei hun aniang Hindu ho po in inzirtirna an lo nei ve a chu sati yuga ani a thim taka omzo hnuwa thu tak aron din chan na hun anti na ani tin Norse lora po khanin Ragnaroksan meina sataka akan tir hnuwa khanin khovel chu aron shing chale dup maya chuta chuan pathian te chu mishing te nen anon leng za le ani kha tin Christian te rinna chuanin millennial kingdom kum sanglal ram alo thlengdon ti rinna a oma tin mizo te a po thim thwa ni alo thlengdon chumi hnuwa zoram thar alo thlengdon ti anombok chong shang thucha inang veksi pianon le na emo swal tlen fai na ram thar lo lang tur chungchang nam shang in an lo soivek mai ani ole ti chuanin Hopi ina Hrilhlawkna an lo nei le he comet atlas inzawmna kan lo soi to a video shanga atlas comet he enge ani ti te in lo hu fo to in karinga tuna zo achip charing ka soi to lawanga atlang pui zoi kan soi le ange July ni khat sanghi somni panga khan astronomer Edward a computer ma a achua a omna mun hi chile ani zandang angbukin wambo ruaka rc te comet te thil shang amu chuan thil shat sa an nei chuan an chin chhia maya chutiang chuanin zantin mai hian wana thil lo thlok te thil shang te kha an chin chhia mai thin ani tin a telescope man hi atlas ani a chumi omzia chu asteroid terrestrial impact last alert system ani chumi zan chuanin a atlas chuanin thilmak danglam tak mai chu wana chuan a hmuwa velocity te hante chuanin a thil shat ngai lawani ti a hmuwa tin mak ati na chan chu he a thil hmu hi a thlok chak mai ani a chaklam an hante hianin eng thil po ni hela piang kha chu pakhat ayatle mani turania amai ro chu he thil a hmu che dan le aran zong a han hmu hianin kha a velocity a chaklam kha pakhat ayatlem nilawin paruklai a han hol thleng maya makatilu tuka a han chhut non le china a han ti po khanin result pa ngai vek kha hmu chhuak ani chutiang ani chuan channa om thei chu he athil hmu hianin ni a hel lova mun dang daya changa local ani ti ati chiang ani ti chuan Edward te chuanin he athil hmu hi khoi changa local nge ni ang le ti a han chui ta a let ta a chu athil hmu chu Neptune planet pia daya changa local ani ti a hmuwa a han chui zel phei chuanin interstellar space pia lam daya changa local ani ti a hmu thiam ta a chumi omzia chu arsi dang daya changa local ani ti na ani tin he athil hmu hi a chet zong le aron kaldan hi arang maya kilometer somnga pariat kha second khat chungin aron kal ti na ani chumi omzia chu dakar khata mel noi khat sing thuma chakin akal ti na ni chu hetiang fakawa saka akal na chan hi engwange ni yang ti Edward na han chhut le chuanin khoi changa local nge kum engti ka changa ron kal nge ti chhut na chuanin millions emo billions kum tam tak ani ti atilanga
akal chak zong te na hi kan hriat fiah thiam dan tur chuanin he khovel pumpui mai hi minute som pakhat chungin a hel chhuak vek thei ti na ani chu tin he khovel atangin tha hankal du don ta la dar kar ni chungin khovel chang hian tha I han thleng thei don ti na ni kan hriat reng tur chu heng thil objection sang te hetiang khopa chak tur chuanin hun engemoni zat kum engemoti zat mai anon kaltang angai to a chan chu khata khanin gravitational force te boost te thil chi sang sang kha anon tok na sa to em a khami wang khain an speed kha chak takin a om thei ti na ni ti chuan he an thil mu chua hi arsinaran ani don lawa eng ang che a hlui nge ani eng ang che upa nge ani ti an zir ta a ti chuan July ni som pakhata khanin UK a chuanin National Astronomer Meeting an nei na chuanin astronomer no pang tak mai Matthew Hopkins chu podium a aron dinga thu soi chuang khati lai hmuna lo chuve mitam tak astronomer upato tak tak te po kha barakhai hle a mak anti eme mani achan chu khati lai hmuna mi zong zong te khanin he an thil mu chwa mak le dang dai em mai hi enge ani ti an shedua ti chuan he an thil mu hianin ming aneya chu 3i atlas ani ti an shat bela Hopkins chuanin a slide ma sabera chuanin heng arsi shang shang te 3i atlas chungchang te asoya kha chu a chalom ni e kan shat salom anti mai thei ama ero chu a slide ni na a han hon che chuan mitam takham mak anti ani achan chu he an thil mu 3i atlas hianin a kongzo kha kan leilungina a zole ni helang zong kan ani velawa galaxy zongzong mai hi a local tlang ti na ani Hopkins ale a team te khanin he thil ron kal na hi ale zonga chui ringot an nilawa he galaxy a hianin kong engangin nge om North Pole star kha engangin nge akal ti te galaxy a ankal kwal dan zong te kha nasatakin an lo chui ti na ani ti chuan he an thil mu hi RC zong te na kong big zo an nei ang khanin akal ve mi alawa he astronomer te na an mu chwa chu mizoten thlasik kong kan ti Milky Way a thick disk anti achanga local loni a chumi omzia chu keini na ni kan hela kankal na pet anga changa ron kal ani lawa tuna kan omna hi thin disk ti ania chumi ani chuanin thick disk he thiron kal na hi he khovelina orbit azo ai hianin a upadai ti na ania kum engemo zat liam ta he galaxy te siamania RC te an omchan ni achanga lawom to ti na ani chu Hopkins an slide pathum na a hantar lan le phai chuan mi te kha mak an ti to lutuka an shock ani achan chu he thil an hmu hi a upat zong chu billion soma upa ani a velocity te a trajectory te a omdan ani phung zong zong an han zir chang khanin billion som ang vela upa ani chumi ai po a upathei ani ti asoya chumi omzia chu he khovela hi kan history a te po comet upaber kan hmu chha chun alani ti na ni chu tin Hopkins a hianin he 3i atlas time capsule ani thu asoi boka achan chu RC insiam te ma sang changa lo om to te lo thita te khang zong zong sul nu te kha ama hian a om vekani ti in asoya ti chuan July ni som ni pakhata khanin Hubble State Telescope chuanin he 3i atlas avala fu ta ni David Harset chuan he thil han chui hi thil olsam ani don lawani atia chan chu akal chak em maya van nei tlak tak main an hnuwa chuan a omna hmun an va hmu fu ta khata chang khanin an chui ta chara chuti la ya omna chu mel million zanni somni le pasari a hla ala omlai khan ani ti chuan August ni rukhan NASA scientist Martin Coordinator chuan James Webb Space Telescope mangin he thil hi a thlir vele ta a Hubble telescope ai khanin he hi a em maya heta chang hianin molecules engthil nge omti te kha an hmu chhuak theiani tichuan he comet a hianin carbon dioxide tam takomani ti an hmu chhuaka adang lamna em mai chu comet shangin ni an va hnai khanin tuihu water vapor hi am pe chhuakna sa chin em maya ama ero chu he comet 3i atlas ero hi chuanin ni ava hnai khanin tuihu aya CO2 carbon dioxide ka ape chhuak dai mayani ti chuan scientist te chuanin he comet hi arsin nain alakal ngai reng lawani e antita a ti chuan September a khanin astronomer pakhat chuanin he comet azir chian na chuanin thilmak de umai hmu le aneya he comet hianin gas na satak mai a phu chhuakani
amak le zwal na em mai chu comet reng hianin gas na sataka amphu chwa chuanin kha gas kha anma ni norkal tuang khan akala chaktakin ankal pha thei ania ti line he comet 3i Atlas hichwanin CO2 tamtak anei ba ka tui hu aya ale riada tam carbon dioxide ape chwa ka chuta apek chwa chuanin ama kha chaktaka kalpha lovin adin na nga ya khan ading tlat mai ani. This one Israeli American physicist Avi Loeb chuan he comet 3i Atlas ronkal na ahan chui chuanin tin zone neya chu arsilhlom constellation Sagittarius achanga local ni in asia a ti chuan Loeb chuan a inzawmna po chu olsam takin a hmu chhuak tanghala October ni som panga sangka zakwa somsari le pasari zandar somlem ni som paruka chuanin astronomer Jerry Eman chuan Big Ear Radio Telescope Ohio University achang chuanin data an lakhom te chu a enkwala suta athil mu awang chuanin a pen chen chu ala a thil aziak chhuaka mino pui chuanin awm zia chu kan she thiam lawanga mero chu an ni chuan an she thiam ani suta athil zia chu 6EQUJ5 ania he thil hi space van thengrenga thom tam takkara signal chaktak mai anmu andon ani second somsari le pani chung me umayin radio signal sangkha zali somni megahertz ngot mai chu ronthon choin na omboka scientist te chuanin anrin dan chuanin mundanga thil nunglo omte chuan he thili an sha thiam ve ngei anringa amairo chu chumi hnuwa chuanin atop ta maka he telescope lian zo khianin chu tiang thil chu adong le tamya lawani kumsomli parian hnuwa astronomer shang te chuanin khatiang lai thil thlengka an han chuya an han zir chiang a borvel te an han en chuan engma hmu an nei lova a riral tamayani kan sha dangin van boraki azaw em maya thil mun pakhada changa ronkal in ang aron thlen hi a probability aron thlen theina chance a hniam em maya lo po chuan chu a siam ero chu a han chu chuanin aron thlen theina chance om chu za bial point paruk hi ania it's one Ohio University wow signal an lo hmu le Atlas comet 3i Atlas sa signal ronkal an hmu hi 9 degree velin anin ang ta ti nani suti lain van lambo ruak lo thira lo zir ve shim tu te chuanin August thlatir lama khanin radio telescope chuanin 3i Atlas achanga signal ron chhuak an lo man ve thlat mai boka radio waves emo thil emission ron chhuak mai ang kan soilo heta hian khatilaya an don chu thuthon transmission tak mai second som pakhat o ani this one an handi kota omzia an hanti lan chuanin prime number hi aron tar langa 2 3 5 7 11 13 17 19 prime number hi space van thengrenga hianin aron om top theilawa tuemoni ina aron siame mofin na sang tak nei thiam na sang tak nei tena anron ti lana anron siam chop angai ti na ni Carl Sagan chuanin aliens te achanga signal kandong ani chuanin prime number ani ang alo ti to a tumi omzia chu universalia khovel pumpuile wambo ruakina thil in ang an nei chu prime number manga inbiak na hi ani NASA chuan hei afin fia na anon la soi mi alo nangin 3i Atlas chungchang shimshim a hianin thil soi an nei lova an ngoi em maya ama ero chu radio astronomers no pang tak te chuanin he thil omna borvela chang hianin signal engemaw zat va hmu chhuwa emo an va man thu an soina sa ani Christina Gomez po chuanin he Atlas zirmi tena an hmu chhuwa pakha chu he comet Atlas achang hianin thil ri hum emo thom engemoron chhuak an sha thu an soya chu thil an sha chu minute som ni pani danzela angai angzel khanin aron rinon ti an soibok ti chuan spacecraft engemaw zat entirnan Mars heltu te NASA's Mars Reconnaissance Orbiter te European Space Agency te Mars Express te ExoMars Trace Gas Orbiter te hengho zongzong hianin he thil lo thleng hi aron nai lai bera athla lo lak mana lo hmu man hi tumin an lawin buat sai vek ani chu Mars achanga kilometer million somni pakwa hla anom lai ani don ti nani
so ti line thil mak em han ti dona mak che ani lo ma chu nasa hianin thalak pakhat chu po thalak chelut tuk mai an ron upload ve a mi te chuanin mak an tia nasa ina he tiang thalak tangkai lo le mu chan do lo lutuk an ron da chhuwa khi an lunga oi lo emema sumin huwa chuanin Japan ram atangin an scientist le heng an astronomer sena an lo capture chu fia takin an ron la a nasa in ati thelo chu Japanin aron la theye ti in an soya mitam takin mono man tian fakloi thung ani ole khati zong kha tun chuma video kanon le chwa theite chu ani e